Prenosimo tekst Mladena Obradovića. Iz celokupne današnje Vučićeve jadikovke stiče se utisak da on samo pokušava da pronađe način da otme NIS od Rusa, dok je sve drugo zastrašivanje javnosti kako bi se opravdala otimačina za račun Amerikanaca. NIS je u vlasništvu Gazproma i ne postoji ni jedan opravdan razlog da se rusko vlasništvo oduzima. Ko ne želi da sipa gorivo na NIS-ovoj pumpi, može to da učini na bilo kojoj drugoj. Ako je problem rafinerija, mogla je država Srbija za sve ovo vreme izgraditi drugu u svom vlasništvu, umesto što se rasipaju milijarde na EKSPO, nacionalni stadion, rušenje generalštaba, davanje povlastica stranim firmama, gradnju po višestruko uvećanim cenama i sl. Onako kako se Vučić pobrinuo za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, tako se sada brine za NIS, lažući svoj narod, obmanjujući Rusiju i rasprodajući nacionalne interese kako bi kupio podršku vašingtonske i briselske oligarhije za svoj ostanak na vlasti. Štetočinsko i protivustavno postupanje Vučićevog režima preti da dovede Srbiju u stanje potpune neokolonijalne zavisnosti od zapadnjačkih porobljivača. To se može prekratiti jedino združenim naporima rodoljubivih društvenih i političkih činilaca.